Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Ya Magaza yi sukile xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President tolo hi siku ra 25 Hukuri lembe ra 2022 va fike va avelana na hina gig guide ya vona leswi ku nga nxaxamelo wa tigigi leti va nga rhambiwa eka tona loko hi languta eka n'hweti ya N'wendzamhala. Kambe eka nxaxamelo lowu va nga fika va avelana na hina wona ka xiyenge xa mabulu xa Facebook ku na tigigi timbirhi leti ti nga ta Hukuri. Loko hi endla tinhlayo ta tigigi leti se va nga rhambiwa ka tona eka nkarhi wa sweswiwani leti ti nga ta N'wendzamhala i 20, leswi vulaka leswaku ku nga ha va na tin'wani tigigi ta ku engetela eka leti va nga avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Tanihiloko hi swi tiva leswaku eka n'hweti ya N'wendzamhala i n'hweti leyi nga taleriwa hi tigigi, se xiyimbeleri xo fana na Benny Mayengani the President xi nga ha no kuma swin'wana swirhambo leswaku xi ya nyanyula ntshungu eka tigigi ta ku hambanahambana. Loko hi tlhelelanyana le ndzhaku, Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu na vona va endle matimu hikuva va rhambiwa eka tigigi to tala hi siku rin'we. Hi ta tsundzuka leswaku hi siku ra 24 ra Ndzhati lembe ra 2022 a ku ri siku leri a ku tlangeliwa mfuwo ni ndhavuko. Va kumeki va rhambiwa eka tigigi ta 7 hi siku leri fanaka. Se Papa Rhulani na vona ku ze ku va na nkarhi lowu a va ri na tigigi to tala swinene. Se na sweswo a hi swi rivalanga, kasi un'wanyani loyi na yena a nga endla matimu a va na tigigi to tala eka lembe ra 2022 i Shongi Munhu wa Munhu loko a ha ku humesa risimu ra Munhu wa Munhu, na yena kumeka a va na tigigi to tala. Se loko ho lava ku languta swiyimbeleri leswi nga va na tigigi to tala eka lembe ra 2022 i Shongi Munhu wa Munhu, i Benny Mayengani the President, i Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu. Kambe loko hi languta eka tigigi ta N'wendzamhala, Benny Mayengani the President ka nkarhi wa sweswiwani hi vona lava ha fambaka emahlweni. Loko hi tsundzuka hi n'hweti ya Dzivamisoko loko Benny Mayengani the President va nyika mbulavulo wa rixaka eka Vatsonga, va vulavula marito ya ku vona hi vona man of the match ya tigigi eka tinqambi ta ka Gaza hikuva va karhi va kuma swirhambo swo tala ku hundza tinqambi letin'wanyani ta vunanga bya Xitsonga. Se swi tikomba ingaku na le ka N'wendzamhala leyiwani ku loko hi languta tigigi ta vona hi tona ti nga ku fambeni emahlweni, swi tikomba ingaku mhaka leyi ya man of the match yi ta tlhela yi pfuka nakambe. Ya Magaza yi sukile. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.